byiza kuri mwese mukomeje gukurikira KTV 250.com. Tugiye kubagezaho buri umwe mu rutonde rw'abakinnyi 11 bashaka kwifashishwa ku mukino w'ejo, aho Rayon Sport iraba ihura n'ikipe ya APR kuri Super Coupe. Mu izamu ry'ikipe Rayon Sport haraba harimo Hategekimana Abone. Ibyo ni iby'agateganyo, ntabwo ndi umutoza ngende kubipuraninga nka Ismail. Kuri kabiri turasanga Serumogo Omar, Tuyisenga Arsene kuri gatatu, Rwatubyaye Abdul ndetse afatanya na Mitima Isaac. Kuri gatandatu Haruna Majaliwa afatanya na Ngendahimana Eric. Imbere gato haraba hari Ruvumbu Heritier Nzinga Ruvumbu from Kongomani, ameze neza cyane. Youssef Rab umunyamaroke uri ku bice bigacika, ndetse na Joachim Ojera ku ruhande rumwe na Charles Bare yataka. Abo nibo bakinnyi bashobora kuza kubanzamo ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport. Ni ibintu turi guteganya, ariko amahirwe menshi aba nibo bashobora kwifashishwa. Twabipanze tugendeye ku mikino yagiye ibanza, turebye uko byagiye bigenda. Umukino rero amatike yamaze gushira, stade iraba yakubise yuzuye kuko amatike yashize ku wa gatatu ku mugoroba.